For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth. Yes, I will follow him. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. We're not ashamed of the gospel. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. But we're not ashamed of the gospel, 'cause Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. Sing the harvest. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. But we're not ashamed of the gospel. Shout it out. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. We're not ashamed of the gospel. We're not ashamed of the gospel. We're not ashamed of the gospel. We will fight for every soul. We will fight for every soul. Come on, we give our lives. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. Oh, I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. Yeah, yeah. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as
your blood to save every soul. No, we're not ashamed of the gospel. One more time. And the harvest is ready. We have to go. We won't stop till the whole world knows. Power in your blood to save every soul. No, we're not ashamed of the gospel. Ia e toi whatalo whātu sa mo le tunu pele nei vaenga o le afiafi lau moi mo whaafonga mai i le swafa man malo tātou li o Yesu Keriso e toi o whalofa ma whatalo whātu ai le tautua ma le au unanga le Global Kingdom TV channel i le fo i vaenga o le afiafi o le whapuponga ni o tātou po kalame sa moa mo le ngaluenga wha missionary e toi whatalo whātu ai pa ia ma le mamalo si o tātou atunu. Malo sai fo manuia lau sunga missionary ko wati. Ya, malo le sai fo ma le langi ma le vaenga le afiafi. Ya, e lau sunga fa fengainga Mike. Ya, mai se fo ile fa fonga tapo ai mo Samoa. Ia lunga fo le tātou proclame. Ia so staff ne lau langi fa ia tātou mafuta ma o mai fo nei fa so ya ma se fo ilo so atau le sunga fengenga ya nai ha ma lo le sai fu ma lange ma lo fo ile le tautua ya ma le tauta ya mai fo nai tu o vai ya tu sai fo ile aswina vai poleola ya I fata fai tau langa wala winai ya lo tu sai fu ma lo to man ile ngalwenga le tua ma lo sai fu Ma lo fa tai fa talo fa tui sunga fa whenga nei, sunga fa whenga ia nei. Ia, le fa no ina fo o taimi, ia wale ma lau nea fiafi. Ia, tātou por kalame sa moa mo ngā ruenga fa missionary. Ma lo soi fo mo ngā sunga whenga. Ia, ma lo fo ile soi fo mo ngā fo ile sunga fa tonu. Me se fo ile fa fonga anga so ta kunu ni po mo le fa susau. Ia ngata fo ile le sunga fo ile missionary le ia fiafi ia. Yang le fo le tuole tatu fa so mo po kala me wa tatu ia fo ia fiafi so so ani me pela ngangole li mo fa so mai o la wona Ia le li, alo fa tai. Ta ma le po ma tau te leo loa, ma tau te mana o mia lava le atua no nganga le li e whanga naina I ma tau e maise lau au auna. Whaano ina lo na taimi le li e whalau tele mai le ngā luenga. Wha missionary mo si o mātou atu no pele o Samoa, mātou te talo le li. O le nei polkalame o se polkalame wha pitoa. Mo I lātou e fia o foina o lātou ola mo le ngā luenga wha missionary. Wha manuia le mai mo whaafonga mai o si o mātou atu no. Wha pēa topulanga o tamam teine. Maua le awa noa le li. E ofo o lātou ola mo o e malofina ngalo. Whamanuia mai la mataina o nei polkalame se ia o lona whaiuina. Tu maua tu lava ia te oe le vi inga o no Yesu le leiwa la toel mātou te tano. Amene, amene. A sunga le, missionary ko watu, mai tau nai tonga, vai atua li le, savili vili mai tau watu nu. Ia, o whaisi malu lu I le tonga, o na le tala wha apeo e. O tonga le atunu o le Pasifika e, whaisi lata ati New Zealand. Ia, pe o le ala leo le a fia te matonga le malosa le maluru le tau tu vai. Ia o le fo I lai mātou ti whamanui ina tuai le maluru leo New Zealand. Ia o le fo I maluru te mātou ne tonga. Ia o lo manuia mea uma le alofa ma le ngal leo le tua. Mana ia alata mai nei ia o mai lawa nei ia te roa la sunga missionary. Ia nga. Oi kia wa por bio lo pa lo sunga va fenga. O le polokalame lo na lua ne o tatou Samoa mo ngaluenga wha missionary. Le o tatou whaipa anga I ma le tatou waiwai mi Samoa. Ia matunu umololangi. Nau sunga missionary, ia se I toi whailo le anawa tau. Ia e mai se fo I o le wha moe o le
tau fo I pito la au mo le tapu e ina o tupulanga talavou mo le ngaluenga wha missionary se I toe wha ilo mai le fiafi ma le ngang wha aloalo. O pol malo sel malu le wa. Ya. Lama pale mai pesi o tatu wa tunu ya msalo lo o fale tonu mai laina ile tatu motu tonga ya o lo o mafuta mai ya ile sunga le tatu missionary ya kovati. Ya ai ole ama taltala noa tupen ne fiafi male ona le tua. Ya se ia toi le mai le laina le sunga missionary. Ya fafta ya toi lo sunga fa fe ngai nga mole. Mole nei fo ia no matango fie wo mo wa ta te mole mau fa ta se fo I male sunga ya ko batile au onanga fo ia le Samoa For Mission pe ona mai mo mai so tato atu no sunga ya ko batile o alalam papa au tonga ono le vala au le tua mo le ngaluenga wha missionary. Ia o lea so langona le fiafi. O lea fo so mai so fina ngalo. Ngaluenga wha missionary le mai mo whaafonga mai o. Mai se lava tupulanga o Samoa. Ma le ngā whaloa. Ia, mi ele tua le fiafi whaftai le tua ua. Tatala nei a manoa ma asoa mai fo ile ngaluenga fo I whaatala. Eu te loa e lo se ngaluenga whaingofie. Ngā liera. O le ofo ina o le soifua ma le ola tangata I le atua e lo se mea whaingofie. Ngā liera. Se mea ua e ofo ua tu ina atu lo wola atua au na I le tua. I le fo I vaenga o le ngaluenga le tua. Ngaluenga whaatala. I le whaingofi. Langa o le ofo ina o le ola o le tangata e au na I le tua o le o se mea whaingofi. O le ofo ina o le ola o le tangata au na I le tua. I fo ilanga ai aile le afiafi le so a tau foi. Whaasoa mai fo ile tūlanga ngaluenga whaatala. Ngā liera. Bi e whaamalusi al tūlanga leo le o tupulanga. Amu ia o te whaamu ia au ia nau sunga whaatonu I se tala vau. Ai o fo ina le soifua au na I le tua e ala fo ile ngaluenga whaatala. E le whaingofia o le winga o tala langa ia pokalame ua e mafaufau. E tele. E le ngako kongoro wai. A o se mea o whaingale mo tuu I le atua I lo loto e te fia o fo ina lo wola. E te au na I le tua e ala ngaluenga whaatala. Le vai fo lale o mo tangata fo inga le fo le ola alu I le ami. I e kau whapenga le I le ngaluenga le whaatala I o le tala inga o le fina ngalo le tua whaatala le inga ia. Tangata, pi e patino al vaenga le le whape whapito a wafa. Moni lava. Al ngaluenga le so o se tasi lava. Whaongala le tua tangata fo inga lau sunga whaton. Ka ngaka lai available. Ka ngaka makua I komik na le I le vala winga. Moni lava. I langa o mea ia lau sunga whaton me le whapewa o tangata uma ua vala wina. A whapea ia le loto tangata ia fia ofo ina le ola
e alu le ngaluenga whaatala, amu ia o ke whaamu ia au se tala vau. Ia leri. Mese a taimi nei o le tau tu tongo o le malos. Ia. Mo le tala vau. Moli la. Io ka ia le fiso so agima le. Pie whaamamafa la o tala noa le tūlanga lea o te whaamu ia se tala vau. Ia. I le whai ngofi. Le ngaluenga whaatala. Ai whawhetai ai ai se tala vau. Eu fui ina le ola mal soifua au na ile tua ala ngaluenga whaatala. Moli la. Nanga le whai ngofi. Nanga o le se tuto. Ia. O le se whasusu. Ia. A o le tuana te whatupu pe ka whape ngale o mingoa. O ngaluenga whaatala. E tonu fo ile maua fo ilo wa noa o te fesidi fo ile ia mission le missionary le ne fiafi tu sai fo imal ngaluenga whaatala ya mese fo ile fa so sanga fo iso tatu motu ia ile tau na tia moli la langa sau ia fo Samoa ia ile ngaluenga le whaatala ilo sunga fatu e la matia ia Ole unga la ola utala. Ole ngaluenga la matia on ai fo ia ka vika ka fa penga. E la matia le fili. Ngaluenga fatala e le fai mofi. I ele. Mai le la matia le. Ole ia le tua. Ia. Pe ia le maua le winga moni na le fetalainga Yesu le na fa. Ia. Yonga oso. Ia. Le toa te fai lu malava maso. Ia. Pa patiso atu. Ile swa fata male alu malenga. Amen. Praise the Lord. O te fa amu ia la. A ui se tala vou ai o fo ina le ola. Moli la. E au nei le tua. Le fo e yo ka fesidi ngefef. Langa e ese tu langa o o lisi tangata se no ngai fo i mai ngaluenga fatala i nga kwa faila i se to lua. Moli la. Beila o isi va nga le ke fi fa fesidi. Langa nga la le ta ua ya ngo lutu. Asa o yai ngaluenga fatala. Malila. Samoa. O isi piana pasoama i lea fia Filipokala. Wai manguia lo kol ni pokala. Ia le. Sa o yai Samoa ngaluenga fatala. Pia tau tala tutu langa ta wole. Ale o amal tama ai le fa so mai ai le tasi foi o so a tau o lo yai lunga tala inga. Moli la. Ai le o tu langa hoina. E pia tau fia mala mai. Langa to tele ai o tangata e o fo le soifua ai au nei le tuanga lunga fatala. Peila tulanga le tala vou. Ia. Le faia si ainga. Ia. Ia pe yei tau sanga fu inga le fua inga le pe tau sanga. O uma le misiona. Ia o fo i mai la ia. Fai lole tulanga le ainga. Pe fa pe ngale le mele sa ye samo. So ia fo i nai na yuso fo i au nai Samoa fa talai. Ia. So miko Ia le. O le foi lai manuia lo to le fia fini. O le ngaluenga fatala i le se ngaluenga fino fi. Sa miko i. Ia. Pe yanga au mai ka vika e fai ma. Ia. Lo uia fai ma malu tau ya cha. O mo le ngaluenga la matia le fiti. Moni la. E le fai mo fi o upu makala e
ia mai e kangaka e la fo mai au ai se vanga ngala kakafunga ua mausa li longa whaakokuanga o le la alu e whakingola ngana pale moni la wala kala kangaka ma mea langa yerke mea le la u whale lo kakongola ngana lu i tau la ngana lo sunga whaato nga lengo wo o upu makala langa ia lisi kangaka e malanga misio ngai le kai mua a mot kangaka ia wo fo ringo lunga ola au nga fa ngal wenga fa misio na o longa ia kolile o longa ia kolile o le fa talele ino tangata ma tala e le fa o tanga na liera ya o kasi foi le ngal benga le wa mo fai ngo fi e ngal benga ngai au ngale tu e foi la piole piolo kala nga le sa fai ya ku ke muso piole tala na po o le si tu o le se fa susu o le tua na te fa tu le ngal benga la le ngai au ngai lo fa ngal benga fa miso oka e fe akula usuma le fe ngai ngala ngo sa we fe sa le se inga o fa kali se kufa mai le da wa le tu ai ma ko ken le fe sidi do pe fi sidi o no mo binga ma le yeti la usuma fa tu o le tanga cha ua o fo ringa longa ola mo le tu ba wanga ka kim fa yama na liera so ma le ia vai ngale wa sa no ai nai lo su fa fe ngai o le fa amu ia se tangata po se tala bo ua ia la ngona i lono loto e o folo na ola mo le ngal wenga fa misionari ia salo se i mo mai lava no au no le tau fai mai lana laina le fiafi ale mana yo si fasiva nga le sa ta o ile tulanga fo ile pe yo ila tou yo le wanga i le tulanga le ngalwe e la matia la tola au no fo ma fo fa le ile fa ma o ni ole a ta to baba ai la ile tu fa le ma ele ai se si va nga silio na sa le mo o tangata na lo le avero no ola mo le fina ngalo le ia a tonu e fa popo ngati ai a tonu e o ia ile fa sa waina ia la le pesi mai le langi la tonu mo i mo le ngalo o le lo e kalesia lo vinga la tala ho ile e moni la le tatu tolo tino e ia fa fe le si ka o kulo Afghanistan o tol me ngai papa i po mure la o ma ko wa ve ko fo ya ma ia ku langa le ka le wa tala fo va tiule tu langa lo ngal venga fa tala ya ele kele sing kai mi ngo bo Samoa ngal venga fa tala e mo ngel sa wa ngalo sungal fa to e kua ila makia o ngal venga o ke fa fe kaya u le tua pe yo la ka upuala ni ngia fiafi o ke fa fe kai le kua ai ai se tala bou ai se tala bou na ke la ngonga e ai songa loko e ngau i ngal venga fa tala fa mission o ke fa fe kai e se kala po langa e o le winga o tala e pe yo ngal venga ya le fa fe au ye fe o le ngofo ko ngol fa moni la ngai ngal venga fa tala pe yo le ngafa la ko man ngal venga nga ia ku fa ele fai mo fi ai va ai ngi me le kupu me ke le waku e waku ngai fai au e kala ia kuma
ia e mua kongi maseu ale kongi maseu ia pe la mase fang e la matia le ngalwenga fa tala ai amu ia se talavo pole aku mai foi la ia kia a fa pe fo io le ale fina ngalo le tuala ngalewo o le bo fa fa moni la sa ia ile mo mitinga inava time ke alu ngalwenga fa tala ia malira la ngale sa umiko I ngai fa au kala I foi sai samo na mako o kala ngova ai foi la I le ngalwenga fa kala sole e le fa mo fi sole e le fa mo fi ya wai amu ia si talavo pe alu le ngalwenga le fa tala le ale kulanga yo ia e ke oki ale I le kingol ni lau kaui le sauni e le kua pe ke oki le ngalwenga whakala aua ke popole o ia le pale o sauni e le kua moe amen praise the Lord ngalwenga whatala I le awo kau kingwa ka ika e tusa male upole kua por ka ngaka e fo inga le ola mole e ro se ka mai kaimi o le kaimi a ko le tu ina atu o le ola o le tangata I le tua ua seva I le kua ngalwenga whatala e le whai ngofi le whai ngofi ai whai ngofi me uma o le mana o le atua le ngalwenga whatala e le whai ngofi e whai ala o kala le ngamo o Samoa oka o upu makala e makua makaukia moni la e whaki ale si ngalwenga whakala I la so momo ai le umale ko masinga peri yo fo ko kausanga peri uma fo kausanga kas ia ai am ia se talavo ia lu ia se talavo am ia se talavo na ke mawale le koli ia tai fo ile tuo va ai fo I kelenga kanga ka lo o fo la ko a fa ye o fo ka ko vola yo lo iska nga ka mule a kai fa penga mal ngal benga fatala sa le pe ka ke albu kum ngale ye le ke albu chevli kasi ale point le ke lo se ia ya chefe mai pe fa sa o inga mai nga nga ka moni la mo le tua ia kele ka ngaka ilo o ia kala li ale ngalu venga le fatala al venga le so angi malus ia le li ia whaftai le tua leua wala ia tu leua alofa mai le li I le laina fo I ma le sunga I le tatou malo whalolongia le fiafi whaftai atu fo I Samoa a ingol whatuatua manatua mai le tatou po kalame lau tatalu ia o loo taumawhai mai le tatou missionary mai tonga ia mo le tatou po kalame a ia le tua le ua toi pale mai le sunga I le missionary a kovati ia ai koe ngā kuia lau sunga nanai nga le ua pe ua wha le lima o fesi ai wha mua mai stas manulo o le mai tatou laina yo le fesilia le o le fia mapana matiria le ngalwenga fatala o le ase ngalwenga o le ase me mo kaunga ka na faia ia ai le yo foina le ola au na ile tua ala ngalwenga fatala ia pe yo la ka fesidi na ringi efi na tu le missionary for in efi le ase ngalwenga e kaunga
au whaatapena i se tangata mō le ngaluenga whaatārai. Ya, whaafutai lava, lau sunga whenga ingana nai, na mo le whaafsiri fo nefia, ia e mō lava na aswato ia wai malu puenga i roto maa e whenangalo si tatu matinu, e ma se fo ino sunga. Ia e tu sai fo i malu motu whafuasa ia tole. O le sotanga i nei tonga, ia, ai ui lea, ia whaafutai le tua, le uto e mo mai sia lau tatu toi, o tato mafuta o te manatu o awo whaapia wa lua o lua ia e la walu o whaase e kwa nganu loa uie pai singa whalongolonga o kulungo le Facebook i le lua whaasoa po nge pia lai whaafutai au sunga whenga ingana nai ia te au ia le po le asa ta tapena ia te au ia moro ulo ia i le te len tapena o le meta ulia wa i loa o le wala au o le tua tala fe ngai mane upole tua failo ole ngalunga le fast missional ile ufa pe you learn on the way wa a fa pe hoile tau ta penal tangata ia olis tangata e fika ko ka ika le osa ungia e bang e bole ya moni lo o lo ka fa pe do ready ya lu tangata ni ala fa ko lo ya lu alo fa pa de ya o lo e se me lo wa ngai ia kia uia ka va ile nengal we o tape nanga ia e tape na on the way o le meta ulia la fa ia malama mo bala au ile tua tu sa mala fionga le tua failo mai o sta i loa ma ha i lo fa ile melo fa se ngo le tua ia e fo e wa ese umata ngata e se foi le avala na mai le tua lo uia fa tava ese foi le avala na tape na le tua le sta ngata la wa ele o foi le sila asanga ele mo faila na abatu la experience to foi la ia le o le ata tau mai i tangata fa pe ia langa lenga sa fa pe ia skamale ko vati fa mission e ka foi langa fa pe malama ka le o le me ese maka o le tua ele tasis ko nga yoi mai ele tua i tangata ma so ele faila no fa pe ia o le awala le no sau a ton e fa ngalo a mata le ngaluenga e fa malo si awa ile si uso ni sto fini a le ngai yoi le tu na tangata o ia o te le do po a fo linga e se fo linga yo le tu e fu ile tangata mala na ia tang ya tu le wala au le tu so ole o te le la volta te fa pio ia ele la fa penanga ia la a wa ile la wale ia te au ia o le tapenanga e te tapena au e malanga ai dinga luenga fa misiona usa o le mea tau ana alu tangata o le ilo le mafuanga ana pa o mafuanga ana alu o le ave le tala le leia le tua o fo linga lai mo moli ele ave ngol tala le yo le mea langa fa asino atu le tua e pei lava tato fo le tapenanga o le alu o le tomara o fa tua ya apre amu maia ele imanino po le ale le fasino manga le tu o tangata ne apre amu po le fengo o la na pa o tala le tu apre amu alu le nu o te fasino atu ya jo pa mara yo le tu e alu lo o le a fa mamalu ya ulu ngo o le a manuia a inga uma ya jo o etele ia folfolanga po promises na ave le tu apre amu e portala le tu apre amu alu te fa sino atu le nu ya te oi leo te mana o te alu ai le mafaina e ho le nu leo te mana o te alu pe ai le ya so ya te alu ta pe nanga al melo missional pa wala me a ola wa e te mi i mana tu ya tangata o ta to tiro tangata fa pe ya la alu ai le lo se me ele ya ia e fu al tangata ia o wa ia na va ai le ngalunga le fa missional ora pat ele tu ai fo i le tapenanga o sia rotu o le fainga le la to ia tapenanga o la to missionary ele a faina ese uma ia fainga le tu i le ka le sia ma le fa la potonga il tapena ina o la to missionary aya te au le upo le tu ia
tate muso foi so na fai atu se famtalanga ono lai foi o te pe nanga missionary isi e kalesia o lai foi muli la to e tusa ma le upo le tua ya te la to yo te le mana la foi atu e pa wa le wala e te pe na le missionary fa ape no ai sia o lai foi te la no le tua isi au na le tua o le foi ese me le te la no ma le tua ne foi tu vai ta te ngalu tua o no winga e alu alta ngata ia e tusa la ta pe nanga male upo le tua mal te inga le nganga pai ia so atu le le sungal fenga ile te pe nanga le missionar o e foi se tala vo fa fonga e fiafi o te pe nanga na missionar o le mea ye loa e wala au le tua o le mea ye loa o le alme na o le tua e tusa mala na upo e sia me na ru tangata wa talu ona ia ta le ia ilo ta ainga pe ta le ia ila ta e kalesia po leo te alu mo ina le fatu le tua ia o le tala le tanga te le yo le tala le a fai o lo te alu e avel tala le ona te manatu ifu e ia ta le ia ila wa e le se me le anga na va ngol pe le ai a fai o le mafu anga le alo missionary ia to make my family proud to make my church proud ia te aula matua mau lalo te le mafu anga na alu wa missionary ai wa fa missionary onga. This is the heart of God, so that the good news and the gospel will reach to the people that have no idea. Ile upo le tua. Then I believe wa lava na matatoe te anu ai avel talani. Na foi o lote sau mole manatu. Ia ina ia tau le ia lo ai. Ia fia ma ia lo ai. Ia tia. That's what will come after. E te tupu ana me ole whaaiaea le ainga ma le kalesia ona le tamo whainga ai a vea lo le whaaiaea le ma me peua taula ia le mafuanga o le aluenga wa misiona o te ronga i le maua ea whatu o le atua wau le atua ia o lona ia lama wha moe au tu ia i loa e ta ngata le maalo le atua e pei lama na launga Yesu o le launga tele lama Yesu i e lufonga ele maliu ma i o tu hatu matala i atu wa o mai le malo la o mai le malo le tua le malo le tua o ia peo se so atu le vanga na fia ia tu sai foi mai fa fonga mai yo se tatu atu no malo fa tai la sunga missionary le awa manino ia o le vaenga lava le o le tali atu le vala au le tua ia pe foi on sau no le sunga ia ko watine fiafi ele a fia fua ia tapinanga anisi fo yo o lo fai ala tunga luenga fa missionary ono le langona lava ia o le missionary ia a wale tapinanga e fa maunia la tala la sunga fa fenga na ia le sunga missionary ia wale ta oto il mate lo sunga va ia le ko male lua ko pawana it's a pena ele tua missionary au fai malanga ile ia ele a faina ia faftai fo ia kalesia maniso ila to o fai a pe ale ngaluenga fa missionary o tato ngaluenga le pe on sau le sunga ko bat a me ole angwa le o fai nga me ole fatu le ole tu ia ini se a win atu ai o na sina vai ngole matango fiele le talio le siliko vati o le tapenanga le o le tato vaenga foi le tato DTS o se vaenga le tapenanga o le tato ngaluenga fa missionary Paktai ia o le vaenga lana e patino i le pito vai le au te ngalue ai nga ia le vaenga le wa international le YWAM Youth with a Mission na so le matou le ia tapenanga ua ofo atu po ai lava ua mana a verso fu ma le ola fa missionary e a matala i le meleta o le DTS na discipleship training school so le vangala le e patino a sia matou ia pito vai le o te ngalue atu ai so mole awili ili la kiti atu le vaenga le o le matou training le e tau e matou it's our gateway into mission na pe o le faito toa lea i nga wenga fa missionary
e ala atu le ngai o inga le nei o le wai po le Youth with a Mission. E o le tape nanga la le fai I le vaenga le o le TTS. Ma le sera fia si o tatu watu. Il tala faso le pito le wai le tasi le afe iwa se lau ono sifulu. Ina ua a mata pe na founder. Le founder o le nenga yo inga le sunga le missionary po le fata maa fo nenga luenga e suafa ia Lauren Cunningham. Na maliu le lua tau sanga o tona. E maliu ne o auna ua walu fitu e le matua o le ne o auna. A o ia na ia mataina le nenga luenga. Ai le faia se to o lua. Na tala wau lava le ngoa po le lua tasi le lua tau sanga le lua tolu. Le matua le soifua auna le missionary ne. Na ia faa vae ai le nga luenga ne le wai ai le faia sona aina. Bulbuli ani. Ona fai poipo le sunga le missionary fo ia 𝚟𝚑𝚍 Cunningham. Ia olo soifua pea le missionary ia 𝚟𝚑 Temil ne. Na ua te langol to ina vaenga na po le valu ono le matua le soifua le Temil ne ile. O ia fo ile fatina le nga luenga wai. I lau langi ato. I le wai na lau langi. O vai le se lau valu sifulu atu nuu wa ia ile nga luenga le wai. Ai o le focus lava. O le tala le to make sure that the gospel is reached to the ends of the earth and the four corner of the globe. Ia tau nuu le tulu inga laulangi. Ia matuli mame whaa le kelupi. So ole alu na le alu ele ngai o inga le wai. It's to make sure ia o le tala le ia tu nuu mata ngata umalamba ia o ia ile tala le. So ina wa matala le ngal nei ele ia isa o ngale ta ma to le TTS ole matanga ngal wenga na le o mai o tupulanga mai ka le sia faile training fa talai o lo ngal mai fa training le training fa talai ole o mai ta ole training ta ole school of evangelism na o ta fa so pitole na le o mai fa a te o fai mai la o te ta ina vai te mi fa so ma fitus fulu ta si ma fitus fulu ai wa sila atu ila tau na mata le ngaluinga o to tele o tala vo yo mai to tele o niso ila to ele fa na fo ina ma ele ia se mafutanga ma le tua to tele o ne tupulanga ele malama po ai le tua pe fa pe I winga o le tua o ila na e lo se to fa tu sa ma te inga le nga pa ia na fa sino ma ia le o ngala le ta o o le DTS Discipleship Training School o le vasenga la ne po le kole ningala nei e focus ile a mio ma wing o tangata ia suia wing o tangata ai a ngai le wing o le tua so that we make sure our character and our behavior align with Jesus. Ia mauti noa wa whanau fo wina tangata lea wa iaile mafutanga ma whana ma lea tua a wina le tangata lea la ngona le si fonga lea tua o le tapenanga la lea ale waiwania I mātou tu vai to make sure ia la ngona le tangata to recognize the voice of God and have that relationship with God wa fa mai o tiro vai o to tira la o tala vo o le lei le tala inga o le lei me uma al me tupu pe fa le tonu le abiu wa fa le tonu winga o ila le na to tilo ai lo o ile ai e ta tau no fa atasi le abiu tangata malana tala inga na ya wa telo tebi o masau tala inga ya pi e o ki le abiu wa si ka mai me ai si ka mai me fa ya pe winga fa tangata a pe na to ya ele to fa e mana o mira ta pena tangata lea ia le mafutanga ma le tua ia fa masani le tangata lea e la ngona le leo le tua wa lunga nga luenga le fa missionary mo te tani tomo foi I le o langa fa kirisiano o mea e lua te tauna I lo le tangata o le upo le tua ma le tangata e ono le upu fa fefela na I lo le tangata e ono le upu o le masani le leo wa I loa le leo le tangata e ono le upu wa ele stemi o le leite le au I le upu le tuspa ia al me tupu o te le lopo ai o te le masani le tangata ona le kuspa ia so o mea I lua e ta tau I so sa tkeri siano lava ona I loina
o le upo le atua o na te loina ma le leo o le atua lona winga o le nganga pa ia fa pe na o nei masau te le aro le o lauma ai ma pa fa lo ka le leo le atua so o pela o nai bala ia le la ta pena i to lava ia nga wenga le wai so se tangata lava e fia au wai e ui mai il TTS so mo te fa ingoina na la le bato TTS it's the gateway inisi taimi o te tango o te tango hau fa ingoa pe o le to ala fa nau leo nga wenga le wai ile la lola o ile fa nau mai e mato missionary e saul missionary o i lo le tua ma sani ile leo le tua o ia ile mafutanga ma le tua po ana me fai e fua ana fatinonga ile la mafutanga ma le tua ia e fai ngo fie fo ia na i lo tangata des mafutanga ma le tua e lo i fua we can tell by the fruits the gift can be e mafai ana pretend to be the gift o me alofa o me fai fa folinga it's a very good preacher it's a very good missionary those are gifting those are talents but it's a lo ai fua o ngara i lo o ele o Yesu la o ngal kabale e setanga te e fa tu e mission ngale ma ngai ke le lankala inga ya o fua le o langa le karfe ngai malankala inga pe fa na manino le upo Paulo ma le Efeso e fa le fa pelta la Paulo le kale se Efeso ma ia o to sa vali e tusa male vala awina yo to mai that you may walk according to the calling that God calling lono winga ia to tusa la ola ia to tusa wa mi male vala awina ya ole tu ai le sa vala awina ma ko ai pu mala malamba ai sa le olanga ma ko ai ki apa ba ko malo faftai le wa failo le vaenga le ia le lo manino tafsiri le fia matango fie telele fa malam la maina fo ile sungo ile missionary ko batio le wala le so le ka wala mi le sila upulo sunga fe inga nailenga ta uele au na le tu o fa na fo winga wai ia altal to lunga ko bat o leo te linga leo tato discipleship training school o le lau lunga leo le ia o ngai peo na tala me lan au e pau ila le amio wai whanau fo wina lo le leiro ma le amio ma whainga o sa ia le mea ti ngā o le ngā ruenga wai peo ngā manga ia le melenga au mai e le sunga e ko wati la kala o ngā ruenga le wha missionary ele mga min qualification awa la ngona lo le mala awa le tua tusa ma le fina ngalo le tua ma le upo le tua fa tino lo ia ona o me le tua tusa ma le a o fai malanga i ngalo nga fa misiona e si vai nge te fia sa no le aftai mo le no ke le ani fisi de ngia fia mam la ma vo ngalo nga fa tala tai fo ile tuolo tala la manoa le sunga le misena ia ma wai fo ile tali ma mautu ile ngal benga fatala pela tu langa le ole ile tapenanga le we sa no tapenanga le fo we tali manino tu langa le ole tapenanga ma le fo we sa no pi le o ke le abi e le tūlanga le fia fisila tua e ia ise tausanga whaatapura le ngā ruenga whaatala i ka ke alu ai e ise manatu fo inga le ka ke koe fo i mai i loka ai o le mea o le ua umanga whaile plane e le per kali mea lo sunga langa lo sunga le konga ngal winga fatala e se tu langa fu inga le tu langa le alu e se tau sanga fata pula le alu tono ngal winga fatala e se ma fa fu inga lo tangata le la alu fatala ai koe fo i mai longa ai
Ia tulaga le tai. Mana eu siti. Mana te le fsile le sunga ka whengainga nai. Mana ia te nga. O le tūlanga lea, o te tali atu lava au ia. I le waiwam. Ona e ese wai tele fo isi e ka le sia o whaatinoina le ngaluenga whatalai. Le fo itato uso e ka le sia le worship center. E o le Nasareta. I o le lotu papatiso. E monisi lava e ka le sia wo le maua. Au te tali atu lava au ia i le mātou ia vaenga le waiwam. Ma nei fo inga yoinga. I le waiwam. Pena o whakul te ino sola. O le mātou lava whaamamafa i mea oma lava e whaile waiwam. O le si ufonga o le tua. Ia mauti noa. O la ngona le si ufonga o le tua. E tolu alava e ngā. Lea e ta ui pe ta oto atoa i le ngayo inga le nei le waiwam. Le ua savare le morata la alata le fitu se fulu tausanga. Le matua o le waiwam. Nā. Ia. O le tele lava ia o talafa so le pito mea nei o whalapa te potonga te tele. E au sia lo le fast food tau sanga le matua sa whalapa te potonga. A mata fo e loa na whae foi fo le tupu. Ia pe kupu hoi le wa le koe kele. Ia pe wa alu wha sao moa wha hoi ngale wa le toi tupu. Nā, alo ngalo wengal ne le waiwai. Le la lata le fitu se fulu tau sanga. O lo o alu pe lungo le tupu o ngalo wenga. Ma le fiso ta inga. Fo ngale le runga lau tala pe o nisi o e ka le sia. Mo ova le tailata le se lau tau sanga. O lea lava o loo iai i le laola. A o le to yese so o tanga. E winga fo i lele. Ia wafai a Samoa ia wafai a Amerika. Nā, nisi e ka le sia o lo upe to i entea. O le to iai le so o tanga pesa a mata ai le teimi fatu a tupu ai le ngaluenga le fofo. Ai i le wai wamla. Ona o le whaata uma le wha mua. O le siwa fonga le tua. Freedom of the spirits. O tangata ngalu lugai uma. E ia ile sa o tonga e langona ile leo le tua. Mea lona lua. O le mele ta o le spiritual eldership. Po le auta i tai whaaleanganga. I ta tauna i esa tangata fo i lea ta te sa e sawali vali makaika. E tusa i malinga ruenga. Ma le mea lona tolu. Afutanga. Relationships. So mea i e tolu. Lea e ta ui e le ngaluenga nere waiwam. I le lalolangi atoa internationally. And that's why till today, waiwam is still connect internationally. Tu salama po Afrika, po oi Asia sainga, ngei Tonga, Samoa, we still connect as a one body. Au o ilia, le ta oto ai le mafutanga lea, o mei e tolu. Sa o tonga e langona le leo le tua, anyone can hear God's voice, le no ita. And everyone should be accountable to a elder, to a spiritual eldership. Lona tolu, whata o mafutanga. E tu salama le whafside le whawhengan. O le ase umi, o te sau, o te tauna o ngā lua ai, to e uma o to e fo ila i lo ainga, po le a fo ile matua i el tausanga e join, pe a wai ma i le ngaluenga nei. E se furu valu a tausanga na matua, o na a wai rola i le ngaluenga misional, o isi atu nuu o Amerika e se furu fitu, e fua lava, le tula fono atu nuu ne, wai pe i o le sina me e ta tauna ona, o tula fono atu nuu, wai mana tua le wai, o le ngaluenga fa misionari, yo le tele lawa tunu o le tamatiti o le tangata matua e a mata se fulu valu tausanga naya pe fai lau Samoa e a mata le se fulu valu tausanga le matua le ta o le adults tangata matua se fulu valu yo Amerika te le lo New Zealand po o la su I ele tua salolo o tau whale tonu a tatu leina mai tonga e whaftai le tua le ia whawau le saunanga la sunga Wala ngona mai oi ia so pe fua lava i tula fono atu nuu ile e tausanga ile i whaia tausanga wha apea yo la wha mai le tue a mata sfulu valun matua na ole wha missionary no the only reason why ana tu le sfulu valu ono tula fono atu nuu ia malololang o le tangata matua a mata sumal valu but ole o le ale umi ia oinala e ia ile me ta ole
la ngona le leo le tua ye au tai le o te ngalua ya ma fa tau ma ftanga ona winga ia tau ia o le umi o le meana au mo le tua ma ia pa o le mea au ia fa iloi i tai ia e te talo fo i au tai ia tau pe tusa ma le mene e mawhai fai au tai na ona la ngona le leo le tua ona rola i oi o tangata le umi lava lana sawa le vali ma le tua i le wha missionary i le wai o inala e tāua fo ia tea mafutanga a fai la ia tea whate te inga o le wo wha apea wa ta tau no te fo i lo ainga a ia rona winga e ta tau ia tea ono sa ili le tua pe tala fea ngai lo te fo i le ainga e tau si le ainga a fai mai ala le tua ia tea ia o wati wa umalau taimi malu wai o ta tau na e fo e tau si le ainga po le alava o na aru le wa fa soa le upu le te tai nga ia le te tai e ta talo mai moa ma o le upu le fa mai le tua ia tea so fa mo le moli ta talo fa ta si ma po se mea mai le tua mea le pele ai lona winga fa ta ua ya ule la mona le leo le tua fa ta ua ya o te tai fa ta ua ya mafutanga a u ma o te tai o inala ia mo tau no te me to fo e tau sile ainga pe to fo i au le tua se si ka le sia se si me la fa sino to le tua ia va ai nei a ona alu ese o mala wai wai pero ese mai o mana ngalo fa missionary ale wai ele ngata o telu ese manuia o telu ese o lai ai la van mafutanga wa pe me na le tupu le tele o tato o langa fa kerisia ia o to inga me vo ile na fai mai o fa lai le tua wa tu wa fai la na fi fa pa mai le tua wa to wa ka go me ele tu ua ya o sia vanu i la o tai e anu foi o ia fa longo le tua po se mea mai le tua le mea le na tala no mai le tua tia mata talo fa tasi ma fa ta ua i maftanga wa le tala mo taimi ia e anu lo tangata e fai le fa ta ua tai le ai se maftanga wa alu anga wa ia pe o se tali te le atu na ile tu sa mo le fsile ale songa va fenga o mea ia tolu ile matou ia ngaluenga ole freedom of the spirit. Everyone can hear God's voice. Anyone can say, oh, familia tua, familia, but ona tua for kala puspoi o mawe lua e fa mau ngia ise mea. So that's why it's always important to seek for spiritual eldership, to pray together if this is from God or not. And that way I also value the relationship with me and the eldership. All I know is it. The eldership will lay hands and bless me. O te alu foila, o te alu manamanuia, o te leo alu na wa. Ia, o te le foi nisi o uso matua fa fine matua foi ngaluenga. O te ngā mea lama leo le foi a lot of mistake we see in our ministry and this work. People just leave. They just left. Ia ko ngā mea ngā fsili atu. Fa mai le tua wata tauna ua. To tele o nei tangata. E to ala hiti lava al to tele. Ia, e leo manuia. I say, they don't value relationship. They don't value the eldership. But they only value the freedom of the spirits. Pe o vahenga ye le ta ye nei ngaluenga. Ma mato ngai yoi fatasi. O ngā ole motuku. O fasi si te leo wai. It's so big. O no winga ile te mafaina to control for le nga o ngai kulupu. But we mato tali ton. O le awala le ta ele le ngaluenga globally, internationally. O le leo le atua mafutanga ma le spiritual eldership. So o le umila o te ngalua ya o le ngaluenga. O le me fai mai ele atua ma le fatau ina o te itai. Ma mafutanga. Nga mo sila fia fo i le sugar wa fenga. O le si me matango fiel ne ngaluenga. Ona le tong ia mato. Ele maoni mato alau. Pe mo fo ni to tong. E su e la martangata le me olai. Na, pe la una le tate ba ai fo le tupo ngaluenga. Wa le ai masasi e mo sa tupi. Lona winga. O mato e te le sa o tonga. E ngālu lua e lau whenga luenga. E whaile mea lefa mai lea tua. Wo le ai masai se toenga lue. Ona o se tupi. Wo le toenga lua se si.
ia o ngolo tūlanga le e fia la siaki le mo o to tele mato tala mali stable mato au missionar foi le pe asa le si yo le tai mai fair le Richard na ia tele to fa mai ia no tele to fia le asu ia o bet fan wa no le tele al tūlanga al travel ia I ma o lolo e su e al tangata lana ia se le e travel I share or nenga yoinga we believe from the very beginning in the history of the Bible fa fetai le tu ya te la ton fa baya na la to mausalia ele ai masaisi e maua se to tongi e o la fa tama le sunga ya Lauren Cunningham le o mali watu le luata sanga o tona e mali o la le to ina ele fa ya se sana to tongi o la na ia mautino o le mea le tupi po le mea le to tongi o kele nga na ni miki ele nga yoya tangata mole atua aisia wa fua lana nga yoy ono le tupi bo tau ba tulanga ono le tupi bo tela o le mo lunga tulanga o tele fo no le tupi yo lisi la tangata bo aim le tulanga ona lailo e tele lana selenia boa nga al ma tonga yoinga ia e foi lele ai mana o le tulanga ia na ia fai tau mo cost counter cost o te leo tu lava o te telefone tu pe tau su e te fan wa usala o le matou nga yoinga pe ta fa fe fer me le position na e tau su e tanga ta fo ia wala ino ia o te leo position o te telefone na no fianga le ia e matou ia me fai le tua pat e te wa ia se fasili fa apio fa fe fela na matou fe wa na fa fe fela na tau si matou ai we value families. O le missionary, ele na o le missionary, o lo to o missionary, o la ufana o le missionary. So o mato o malava o missionary. E o foi lá, eu te sau nei tonga mo lo to o la ufana. E su ai o passa se te sau o te ngalue mo tonga. Su e o kupi. E to tongi I le mele te nofu ai nei tonga le peis. E nei mo fai ona nga yo le peis. I nei fisi la fa fela ngasu. Ia o le tatalo lava. Ia mal fa aftai le tua. E nisio paanga, nisio friends, ma nisio e kalesia. O le ofso so ani mai wai. O te tango au ia ave ia tusi ma. Fa matala ia. Pe ma faina e paanga mai ma nga I le fa tu peina o malanga fa missionary. Oina ele na wa au malanga fa missionary o au ma oi e tusa malau so ani mai ia le la to sau ma mai malo ai o au o lo to lua o la fa na ole missionary ia le wai ma to ana on falling o mana so tangata ngalu lue uma e su e la tangata le tupi I lana lava ia mafutanga malana e kalesia mafutanga malona ainga mafutanga mana wo mapanga e so ne fa tu pe me fe o ia pe o le tu langalna ele se li miki ne le wa ia bola val tol tau sanga malona tau besela ia ona o le tu langa ele ni to tong wa na fa pe e ni salary o ngo ia la ngai ia tol tau sanga ia saulis kama wa pe ta to ele to ina angana fo ile ia o lo pe to ia nga e si tia lo se au na le tua se kale sia te le foi le o te le kale sia le fatu al watu le fai fia ona fa bela io o tala foi o ta fa longo ye nga am ia oi o fai li sia au na le tua li si o fa longo tala ni nga am ia oi la kale o mang via o ke le la o kale sia ia te ara misional o te le o ngalu o ba kwa ke le ga ba fikia e vola ta fa longo e pe so fa es ya tia lo bingo la tala e batua e sele ngana ko ile ta fa longo I sina ya ona mal ma to le ngana ma to pe o te le o ngalu nga e te ya o te le fo ina fa tu e fa ile tu e so swali mai o te le le ngalu nga lo winga ya ma to la o te le o ngalu nga ia le sa ta pena sa una ia tali ia mon via unga fa apia sa una ia batu inga lue mal balu ma lo fa tai manino ma malama fo ile
whawsili lea fiafi. E se male tā ua o le. E tau te toi fo I ala I ala sunga whenga nai. Pe ona whailo e le sunga yako wati lamtanga. Mele e se le tā ua o le langona le tangata le wala aua le tu. E tusa ma le upu ma le fina ngano le tu. A wa atu la ilo e tali le wala o e le koi mafau fau se ainga. E le toi mafau fau ta mapo le tina. For life loa, ho fo le ola mo leli. Ma nai a tele vaenga ila o mai le sunga ya kovati. Pe o vaenga ia le e pou wai ma wha mausali ai le tele o missionary I tūlanga wha apea. Le wha taua ino le leo le atua. Wha taua ino mafutanga. Wha taua ino o taita. Wa a release le lei. Ma a fai fo o le fina ngalo leo le atua. Ke vai e koe fo I le missionary po tangata na koe release mai e le atua. Ia e sa wainga a le ngalua I to tono le ainga. Ia o lea fo e sa koe wha missionary tono le ainga. Pe toi fo I le kale isia na sau mai ai. E toi wha au wau le ngaluenga wha missionary. Ai whaftai le li. Ma nei a te le wainga le. Ono o tula fono atunu. Le pe ua whata atia fo I lele mo le tausanga I whai ei onga unfali. Ia sfulu walu pe on tawe kovati. Ese a ia. Ai whaftai le li. Le ua sauno le sunga kovati. Se lau walu sfulu po wa ova tu fo. Atu nuko lalangi wa salalau ma o yele au nanga tato wai. Ele na Samoa. O le was Pasifika ia ma tunu la valolo. Mana ia te le vaenga le. Ia la sunga ko wati nanga le Samoa tu tato laina le amtanga o le tato pokalami. Ia mo nisi fo I le tato ainga ono le mai tawatu ia le foi foto a pale mai nisi o le tato watu no. Ia se I whailo le tato misiona. O le ngaluenga wha missionary po le tato aunga mal wha moe o le Samoa For Mission. Wa toi whawhangu o ele nei por kalame ma lei au nanga. Ina ia o atu I to tono o e kalesia. To tono o nuu mafia anga I le ngā o lotu fo. Pai whio whaafonga mai se o tato atu nu o Samoa. Ma Samoa lo salalau I atu nu e whio ni laulang. Ia e mase o se tama po se teine tala mo o lo ma ua ni por kalame. Ia sauno ia lau sunga ko wati. Malangang whaloa. Tai lava na sunga whengainga Mike. A pe fo le lua sa se lua ma le sunga whengainga iana nai. Ia, le whaafonga mai a Samoa ne fiafi. Pe na tamu whai fo I oto atu le waiasu o whanu. Pe tusai fo I mal nei proklama le Samoa For Mission. Ia, le sa talatala atu le waiasu o tuanai. Sa o se mata upu na fofoa pe na whaatulai. Ia po se mawhauwhaunga fo I tusa ma te inga le atua le sunga le missionaro ia usu fono. Fe puleai mai sa le aula. Le ua ova le luas fuluono tau sanga o tau tua mga lua I tangata Saina I Taiwan. Na manisi fo atu nuo Asia. Ia le toi fo I mai Samoa lua afe maleiva. Ma toi a mata ai le toi le ngaluenga le wai mi tono Samoa nai whalau niu. Ia. Ole au atoa po le aunga atoa nei wha moe. Ole toe wha au wina. Ole ngaluenga wha misiona. Na a matalia o tatou tua a mai lava le tasi le afe valu se lau. Tolu iwa, tasi valu tolu iwa. Na aluai le ua I malanga misionaru. A tatou tua a. A tatou tua I tepa I tua I tasi valu tolu iwa. Tasi valu tolu o tau nuu le tala le lei Samoa I le elo sa pale I pule ono I sa la fai. I le tamaloa po le sunga ya Yohane Viliamu. Ma niso I la tō mai Tahiti. Ia ma le atukuki. Ia ma le tau le lea e swafa ya whauea. O le Samoa. Na, o ia le sa I nei tonga. O le tala fai mai. Na saule waa mai I o ia atukuki. O na afe mai le I nei tonga. Maua ele ngoa le e swafa ya whauea. Na malanga mai Samoa sau I nei tonga whaolaina. Ma loa le tala lele. O ia la lea na folau lo mo Yohane Viliamu I Samoa. Ma abatu ele tala lele. O le winga wo to o la tala whakatalanga I le vaenga lea. O le tolu iwa.
le na lu nga mo missionar a family tala ipa tau sanga talu tau nu le tala le Samoa na o Samoa la vale atu nu o Pasifika leo te loina i te wasea na le ipa tau sanga ai alu le malanga missionary na o Samoa fo ile atu nu ele yoti fa maturo ai se missionary ele i fasiotia se Samoa se missionary to tonu ele elo Samoa o le mele fa ali mai i le vaenga le no winga e folinga mai wo le pana ta pena ele tua Samoa o le ngaruenga nei na i tonga fiti Papua ma le tele watu no le Pasifika na la tau sa sami i missionary na fai se tulolo upe to ya ja na fai e me ai le goli ai na Samoa lava mona ele i yo o ya ele tu langa le o Samoa na to tali sa paia misiona lo na winga ya te hau ia pe ata to mana tu itua sa ta pena ele tua Samoa mo le to fingal nei missionary ona le fa pe o le te le Samoa pe fa pe o ma nei ya te le Samoa le ai o le alofa tu no la va le tua na filia ai Samoa o se atu nu missionary e a wina atu missionary pa vai mo le ipa tau sanga le matua o Samoa le tala le ai o missionary no wingo e o Samoa missionary la pepe na pepe la fa Samoa ai o fa missionary ko le ipa tau sanga o ina te loa o le tape nanga le tua ya Samoa le sta te pena la o le para tape pa tato to foi le tala le tato tala fa so pito le fa pena ma valo ai na fanua pa pe ai tale langi se ao lo malo ia matatu tilo fo le faingo tatu tala tu mo tu longa pena ta te mai tawina sa yai le tua ya Samoa ai le al watu yon William sa yai le tua e ui ya le tele o fa tawla itu ma tu longa pena na ia au te manatu sa li o ai lava le tua langa sila fia le tua o loko la Samoa le ka mai loko loko no winga na ilo Samoa la sila fia le tua o te li ua lo ngata ni e tali mai ya le tali le ngata tali pe tali tonu wa ue lo ba ai le tulanga le ma la no le ipa tau sanga ai fai tau fo le tali fa sol pito fai mai e le tala vau na o matai wai e o tu malanga missionary ma tau fo ai i Papua Vanuatu Solomona e aki tunga maula ta o to mai e malanga mau mai te sa te la missionary la ua te fa le e ne tangata mo matai o ingoa tu sei o ingoa ta u no ma fio o no winga e leo ni tala vo no a me fa missionary Samoa e ta si valu to luiva ma sa wa e la o tangata ma tu tua no winga e le fa ta mana Samoa le vala u ina nei missionary ya te au yo te tali to pe yo i le ana to e fa fangu mai ai e le sunga ya o se fono le proclame nei Samoa For Mission lana wa levana ta oto ile to ala fa na o tangata Samoa le ngaluenga le nei pa wa mele mana mi o to fa fangu ia to fa iloa ya Samoa sole Samoa la mai o lo to finga ole awina atu missionary mole tala lele ole to finga Samoa ole kale sieta pena yo langa o missionary ma awina atu Samoa ia ele se tala vane ai ele se me foi tau sile fo pe ata to tilo ye kale sie nei te mo se o to ia se kale sie o to no me wa tasi fa missionary but yasona o le mea le Samoa mua sa no me tasi inga luenga la mo sa ina vai tau ole fa misiona ole a wina atu o missionary al taimil nei o tale tonu ole mea muli na le wai le lisia Samoa ma fa kiutia o muli na val tato nga luenga le sia wai le manatu ia wa tupu tato le o tato manuia le o tato iai wa lava le matoe o inalo o te manatu wa mata lo tato fa le yango tato fa tala le ai ile ngaluenga sa to fia ile tua Samoa o te manatu fa ia uia
o i lea e iai le au alofa le tua ia Samoa ona o le tautua matavela o tatou tua a le tala lele a tatou fa'alogo i nei tala le uali'i e Samoa e matautia e watu lisi matamolanga missionary i Papua New Guinea i lisi a aina i tono Papua New Guinea fai mele tala al matomaenga Samoa e fa'afeloa'i i mai latou i pese Samoa pese lamo Samoa a mei watu o tūma ngata nei e pei uma lamo Samoa wa o fale o na ole baro no foi tangata e pei lamo Samoa ai fesili atu ela wanga yo fa fengo no fa mai ole mission ngale Samoa nga sau ha wa o ma to fa fenga fai le mea ai a wa o ma to fa fenga fai le upu a wa o la to wa vai nga luenga na fai tato tua wa fai mai le mau o si tribes no atu i tato le mato bai pai ai le watu lau Samoa e le no la to na le tau le po tau le au a fai me ai ele fai fa nga fa sanga e fa sanga ka ele me fai langa ia me tau sam a me le malanga atu Samoa ele ngata na abatu le tala le ai a o la to me tau le o fa sanga me tau le o la fa tas o ina le o te ma o tau o le nganua Samoa na tapena ele tua mole tala lele o le wakula wali ia a maku tato tuma a o tangata watu nuo la Papua New Guinea o le fai ngalo le mea o mai ai fa atasi fa sanga mai o fa sanga tua wa fai mai o tu missional ele fa pena tuma ngala o ala au New Guinea e fa sanga aka ele me usele ese mafutanga lo na winga o le ngano foi sa tato watu nuo na tapena ele tua tangata Samoa ina ye ele ngata abatu le tala lele ai abatu se me alofa dala me alofa le o le loa fa afsanga o le fai me fa atasi o inala talto le ele wala ago le tua ya Samoa o le fa mission e ho o mai la mo le so lona winga o le anga atol Samoa For Mission o le te fa fa i loa ia i loa sunga fa fenga mai manana o te taamilo lava i Samoa i mo school ministry o la usiri mua le te lewa onga o le alta usanga na almalanga na tau o le tala le te le lava whanau ta sivaru tonu o a usili atu loa o le alta usanga na almalanga mua missionary e le masai seilo e le masai au te manatu ia te a o tolu iwa pe o le aso ma ka ukia le kongo Samoa nga alu ole malanga mission ngani o ngala ka ngai ka miki mai lo fo tupulanga fai me Samoa e ka hawa kile me ole me ka hawa la vale inga o ska i Samoa ile tu ole polo inga sit ia le foi sama fa so e me le uso ya mai kile ele vai solo tia ia i vai tau ia sa tau le ni ka le sia a le o yo missionary le o missionary a le vai tau ia o lo peto ya te fa manga lo mai Samoa o mato i tumu Samoa i lo a o le mission boka kwa sua mission na ka kwa sua me mission a fa mal tal fa solo pitu a fo ya tu le va a chava le filemu fa ilo atu o ya Samoa sole o fe oki se wali ngo lo a ia pa po wa ia wa wat a mai to e tau fule mai tanga te fio e mole le nau ia pe tata toi ba na tu e tu sila fa alinga le kalesi efeso le fa mai le atu ya efeso ma na ia tonga luenga ma na ia to me na e fai le se me fa le ton tasil me na misi le se lo ia lofa o te manatu o le me na le tupu ya Samoa o ma na ia tupu le luenga o le kalesia o lotu mo to lava pena al me la misi o misi le lo ia lofa le na pumal to viva le lo ia lofa o mai e saule tala o fioti missionary ai to e pulu nau tangata e o le alofa le o misi a Samoa malanda fa ke misian ole avatu le tala le o nai lo ai me ta o le alofa e tele tanto foi na fati e tele o silafia le te mi fatu a lua fa na fo wina so le po ai ke kala mo ya ele mapura fa so ai sia o se me wo fo ia tatou umala ai no walu o mafa wa il tangata o matu al fa lenga ia wa matalona ia sola fa to fa la ina ia wa ga pa wa ia wa so ia sa ka
ia pio fa pena le tulaga le wo o ye Samoa na malana fa geusiana ole auina atu le tala lele Samoa lunga i mana tunga o Samoa a ole taimile nei ia pena o tala atu le uso ya mai ki le vasa le otia o ma fa ngā le pe matou e fai matou a foi le ngone me recruitments na foi le sa ili me tala vo ia ke le anga o na e kalesia ma nai matua ia ava ko se li le fa longa ka ia se li le ya ma ia son o si taimi te toi mana tot e se foi me mo e sa mo e foi ngama wala u ba ia la kola pisi le tua e tu mele o tau mo mai le mele tilo tu ia pe a fa longa ta pe a fa fiu o fa mai le e a nga bo le tua a persona bo ese o le peo nata te loa wa misi le ulu wa ia lofa ia Samoa malana fa keusia al mem tautia o nei tala vau mai nei nisio nei e kalesia ma nisio nei ai loa tolu tau sanga wa vaai atu o sui mai o langa o la tofana son e umalona mai fu sui o langa ka koe ke e toi atu o falau niu le mesa sa ia o tala le ia ko so e batu se watali i o le nisio le ainga tani tonu wa ngale mato ainga ia se watali o se la taimi vo le ko fika ko mafau ela fai mai ngei ai ele a ngale ainga ele ya ia le vai mani suinga ia fa pero i wa ngala e folinga mai o le sa abela pisi le tu na va ia to wa bana na fili wa ina le tu la pisi le tu ya tu lo tu e fa mai limo le tu la pisi pio na e lo wa mawala lo la ia tangata ngana fa misiona mo le va ai lo fa misiona o va ai lo e a ngate ia ora ye mo le mawo me ne tele o ne uso ma ne to fa fine na o to e fo ila to a inga ma misio e kalesia ona ma natu le fo mai sa o fai le ia ma to ia pe na fa yatu ele ni ma to ia inga fo le lua tolu tau sanga fa to ia lu tu a o salva ko fia lu fa a sa o fai mai kele ko fie ia ma to ia la te ta ia fa ia il na pe a fa le mena o fai mai ale to tele o ni fa na ma nei tala vo ma nei uso ele o manuia o langa se valinga ma le tu pe uma fie na tau sanga tasi pe le ato fistasi e ta tau il tau langa pa tu wali ya talale anga i lo e ka kele sa lo ka ai ngasi e ka ia ma lo pa wa lo fili ha o ngal no tupu o ma na ye le langa awa sel no fo lawa la ile me e ka nga ye le langa ia lo ko sa ko ya lu sino fo ia pe o ngai vala ia ai Pio le unga a tole o Samoa For Mission. O le fafang. Toe whaola. Le vala a wina wha missionary. Peno whaatu na vasu o mawai. I le mana o miana sau fuala wai. You don't need to join wai. Aisia, e le wai me ona le upu. Tau la wal mātou ia fafang. O le upo le tua la whai mai. O, e ave le tala le le. Whao mātou la o whaasoa ne whiafu le tala le a Paulo. Roma se fulu su tolu su malima fai upu. Famantala Paulo. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Fai mai o ai lava e wala awatu le swafo le e faolaina. How then shall they call on him in whom they have not believed? Ai fape fea na to wala awatu ile e ona na suafa pe a fai lato te le tali tonu iai. And how shall they believe in him of whom they have not heard? Ai fape fea foi na to tali tonu ile suafa pe a fai lato te le fa longo lava iai. And how shall they hear without a preacher? Ai fape fea foi ona lato fa longo ile suafa pe a le ai se tala yatu. And how shall they preach except they be sent? Ai fape fea foi ona tala yatu pe a foi le ai se na au wina atu. Toi foi le kalesia ona winga o le mero missionary e whaalango le kalesia e le whaalango le tangata o le whaimatala Paulo ai whape fea ona launga atu pe a le ai se e awina atu
la le mata la Paulo o le tiutia le ekalesia o le awina atu le la te mai Paulo a le esa ekalesia e fail tiutia le awina atu rona winga e le ai se tala yatu e le ai se la mona mai le leo le suafa e mala au yai e le ai foi se o le atari tonu le suafa o le ali ona e le ai se si na awina atu e o le tangata le suafa e tali tonu yai ma fa atua iai lona winga o le tiutia le ekalesia o le awina atu sent e te la na fale utala e ekalesia viso matu au so ngarui pe walu ia o te launga po te tura e o te faifa apea la sunga fa fenga o le missionare le matu ngarui le walu le tunu le e le ona o ia la ya o to na e o mal tangata le fa fento o lauta talo o to tupe ave to tupe le tangata le la ya lu mo to la ngale fa mai Paulo fa fe na alu tangata pe le se awina tu o la winga le upu awina e awina ile alu awina il tatalo awina le soswan lo no winga o te fai tele na au na le tu sa mo o tangata le ya o lo watali o le atali o no winga o lo e kulesia o tangata uma le tala e tangata le o tangata uma le la hunga le missionary le o tangata o lau e kalesia esia o le atali oi o le mamoe o le tangata le lono winga ia tau malama o te lo sitengi i missionary o na le tu missionary o e fa aper ho talanga o na e o mai o tol e wa nga o ia tu mato fa na ave fa to ngol winga e o te fa ia ai longa o le o tanga atu pulanga ni o le o ona o to o le to awina atu le manino la valta la Paulo ma mai Paulo le kalesia Roma e le se fa longo le sua fa le ole ni pe ale ma se o to awina atu se a venga fa missionario lona winga pe le nga to le Samoa For Mission o le to fa fango le kalesia e na ia fail tutele awina atu missionario o le tutu le kalesia ia loa e tangata le tala lele fai mai tu senga luenga i mo fai pai val fai mai ia o to maua i le mana pe a to fa atari le mea rofa le nganga pai o le mana o le mana lea i le se mana fo i lea la te lea sau rotu manino al tala Paulo o le tala Yesu o le mana e fai o to mamoli mau i lo ingoa i fea i Jerusalema 𝚘𝚘𝚎 Samaria tulu inga lola telo tangata fa e fai mai o le fai mai tala le kusenga luenga mo Jerusalema so o ai 𝚘𝚘𝚎 so o ai Samaria so o ai tulu inga lola fai mai a mata fa solo ai tato tilo le upole tu fai mai tala tu spai fai mai and then Jesus said then you became witnesses into my name to Jerusalem and Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ole so upura fa nga Yesu and ma explain Samoa foi avea o toma moli mau i lo ingoa i Jerusalema ma 𝚘𝚘𝚎 ma Samaria ma le tulu inga ole lalorang lono winga ole ma lono winga o mea ia fa pingi umal ke me kas nga o isi e o Jerusalema, o isi e o 𝚘𝚘𝚎, o isi e o Samaria, o isi e o tulu inga lolang. A le tele lava na e o nga le tua, o le upu le te whaalongo ai. Awa ke alu yu o 𝚘𝚘𝚎, a mata atu i, e wha mai Yesu a mata i. No. Manino le tala Yesu, you can become witnesses into my name, where? To Jerusalem, to Judea, and, le upu le whaonga, and, ma. Ele foi mai Yesu. Jerusalem, then Judea, then Samaria. He doesn't use the word then. He's using the word and. Lona winga, e whāna fuanga, e ta tauna tilo ele kalesia. Oi alu yo, oi nofo. Aba ai i le malanga Paulo. O na Jerusalema, po fea e Paulo. E toi foi mea Paulo, o li poti Jerusalema, toi malanga te maro Paulo. O le wala uina Paulo, na alu i o le tulu inga lolang, pe teru mai sa wali ia, o Jerusalema. Mai so Yesu, sulua, o isina nofo Jerusalema, the rest of the 12 disciples, they went
to Samaria and to the ends of the earth. That should be the church context. Ia o isi, and no for isi tapuai, matu ia tu le talu. Ia piwa umi ala fa mtalanga a ia mai. Ia fa ma huia mai le tua. Ia le malo faftai la sungal missionary ko wat. Ia le tua no le talanga pe o tatou anava tau. Me se fo i o le fa mo o tatou wai. Ia le awa manino fo i le vala. O le vainga le sa ta ona nai ele sunga ya ko wat. Pe wale mfaina ve se mo lo to fo le tulanga le sa ta o le a mai le tala mo fio tu missionary. Ai pe wale lofia tu toi ina mai stangata le na we fia o. Ila tulanga le fo le fa fonga mai o se tatou tunu e kali si fia. Bo le loa o le upule le fa nga le au na le tua bo le loa le desire le bo le loa le nau le po le lua ia lofa le tua ina ia awina tu tangata ia le mai mo fa funga mai o se tatou watu le asa moli mau fo i le sunga ya ko mat aftai la vale loto le au na le tua po tama fo ia us fonu o fatu la i le tua le nei por kalame se i toi fafang ma le si upule sa fa o ngai le sunga ya ko mat i le fina ngalo le au na le tua por tama ya us fonu se i toi fa au wow le wa ma le vai ngale sa ta ko mat mo le o asoia ka le nge kalesia ale to tele o missionary na winatu aso nei o tumusa mo i kalesia matulu mamau wa motino asa mo le top tele o tunu lo langi le tele o lotu a wole ni missionary le ni tangata a winatu so fa ngala ta o au na le tu Senga tang fa ngal upule o le luita po le challenge wa fa pe ka ke challenging ai kalesia ma Samoa ai le fo ni ka o su ye a winat ya o le va inga le fi fa ngai le fi o le fa to fa la inga na to ya e ai le to fa ma mau te mai au spo se to fa a wa ngal wenga le se to fa fangu mai Samoa ngal wenga fa missionary ina ia a winat la le tala le ele ngata i tonu Jerusalem ia o Samaria mai utai se ia o atu lava i tupu ino lalulang se si vai fia sau noa ia ele ole aftai lava ole sunga le sona le faso mai e ole al falo ngolongo atu mato ole ele sengal benga fengofi ya mai tau atu e matua fenga tama la matia ngal benga fa mission no winga ole ola ufa longo mal matawa au fa so fo ile uso au ile ngal benga ia lebe ole fa mo nga to le tono le kalesia le fa mo ngal benga fa tala ole au winatu o tangata faya le ngal benga le po tulanga le ile tulanga fa tala ai la fasili mulmul ile ya fia la usunga fo ile mission e se fa mo nga ole se fa mo nga lo loto ma le fatu atole ole ngal benga le fa tala wai ole wa fa longo atu mal manino pe fo linga mai ele ai se me fo ole assim ole ni vai nga fo ngale alo yese ma wo se fa longa ma le ni requirement ya pa me fa nga ya ke ave nga ngale nga fa tala alo ngol sili pe yese fa mo nga ta wa ma se fatu a tol ngal benga fatala i se fa mo nga ola fo nale o le fatu au tu
ngal wenga fatalai la fisili na fa Aftai lava. Aftai lava. Ya. Ole ile ngalwenga lava ile wai. Wa ya ila na university e taole university mo atunu. So we do have a university, and it's called University of the Nations, UFN. So o university ne o wa fole se lawa tunu o ya le foi ele mato university na Samoa I falau niu me lo ele pesa de wai Samoa na ape na foi nei tonga o no fonga o le university na so o le vai mamao i le tape nanga o le ngalwenga nei o le wai po le university na faavaina lava i auauna lea ia o lore ua amata le wai me le sana university ai faapea o le amataga o lenei galu o le university o le faamoemoe o le university is to o le university the purpose is to train people to serve God in every sphere of society, church, education, governments, family, media, arts and business, so the gospel can reach every area of life. So le matu university e awa wina ya ile tangata wa matu talitonu o le mea ne le missionary wa le tele la pa tato ava ai le missionary na tangata le tu le pole la po tangata le halu e tu fai to malaunga matala o le va aingal na o le sina va aingal fa missionary ai talitonu o le mea le missionary e tatauna tono le ainga ma family le lotu o le malo tau tua le malo fa atu klasi fa politiki mo tulang fa pena o me tau so ta inga o me tau ta alonga o me tau pisinisi so le wai la o matu university pe o lata le full tasi mato kolisi we have 7 different colleges so o le mo lunga la o matu university o fa na o lunga fa ilonga le master I me tau pisinisi I me tau wa onga me tau ta alonga ma tulang fa pena so ole aunga atoa ole nei fa moe ina ia fa upenga ai le missionary e mafaina alu I tonu oli onga ni ma ave ai o ia stangata e au meia swinga le fenga malo me tau tula fono o me tau awa onga tau ta alonga ia pole kale sia fo nisio ila tau toi fo I tau tua lotu so e foi mato training mate kole ni ina tangata ile a motu spaia we do have a biblical study na e iva masina ono masina tolu masina we do have trainings e kole ni tangata e fia tau tua le kalesia a ve ma fe au motu la pena so we do have training for pastors kole ni inga tangata e ve ia ma fe au pe kole ni fo yo e ve o se fo mai a ve o se kamuta a ve o e pole alaba ai o launga luenga na e te whaonga ina au mea lofa whaonga ina au taleni e te missionary ai to Samoa na I whalau ni e mata o whaakamuta e tele mta o lo au ina tonu o Samoa ale au ngā toa a whaapea e aluai o au o te toi fia foi lo a inga fia foi tau tua le nuu o te ailo ma o mea lofa nei ave tonu lo mato nu tau tua ele kalesia a inga ma avatu o Yesu inga le wa suia le atua o abiu so la wala tu marka muta fa ola ina ele ska muta foi le ele se ele ska muta foi le e saule o kal fale o kasi o kongi o kala wapo a ku mole fale a la lo mole siu kala ko ai so la vingo tala wa fa penga el tangata tu samana ngava na natula ia a ve o ia fa manui e tangata a faile o ka fale o ka fale le me o le fale fale le ngaruenga ainga a wo fai me ka pelo a wo ngoi kupela ai a fa tangata le alo tau tua me ka pisingisi e le fai pisingisi le anga ai sia o bona sui le olanga so ile wai wamla we do have trainings mo tangata they feel ele manaola to continue with YWAM. And manaola to just to come to trainings and go and continue somewhere else. Au to ia ratu au watu suinga
po ala swinga nei ave tonu o lato ekalesia me fa dai le wai ele se matolotu yo le sa e alu la watanga lana i ekalesia na sau mai la tu ainga aya e ana ekalesia na te lo sile fia ia le feno ta o tu i ngoi lunga o ne fo i tato por kala mata ta fa fonga mai but ekalesia fai la mai ekalesia ni o mai la ia suia mio to ya tora ia avatu se melele i to tonu ekalesia le sa o mai so e lo sunga fo i va venga e ni lo o ma to lo va pena ti a kono fa na ave le wai ko leni mai ai ma fa mo to fo i me tau tu le kalesia so e tele mano ana wa ia nga va ma matata isi o mato tilo ye le wai international ele si mato proclame le ta ole rugby plus TTS so e fa ngala kapi fa to sina mai talabo wa to te o tu puranga fia la kapi pasifika ngo mai la ia ko lenye suila mio fa pe fenga lo ta alo la kapi ma fa ngala por la kapi e pasia to le so fo Yesu Kristo ele ko la kura ko la kapi fo ile a mol mimika ma penga awo ye fa ngaina ta alonga e o atu ile tala le fa atasi matangata la to ta alo fa atasi so le wai international e tele mato training SS wai mato territory o le missionary ele na salaunga ele na sala tu fai to o missionary e ka kau fai pisingisi ai sia fa nga ele area le e tala e toi e pe la volta tangata ni o Paulo na hava ya Paulo o fai pisingisi e fai anga fale i logo winga o le missionary Paulo o le missionary fai pisingisi la le winga e fa nga e Paulo va enga uma e tala ia ile tala lele lo winga o la tu spaia na it's all in the Bible different ways to preach the gospel from altala Paulo from I became all things to preach the gospel from my wa ve ha u me ala tu ye mativa ala tu ye maua isia mole tala lele so tela la mata missionary e sia tu nu ia ele mfenga la ku e la unga fo ile e ke la ku fafanga mo tangata ngaya wa e pole ala pa sango la kala unga ma pawa ele ai tangata io la afurga ele ma se fi fa logo pa tua fo e o la ya Yesu e mo longa la unga Yesu fafanga tangata aisia la sile fe Yesu o le vai ngol tangata manafa po ala ma na yo atala unga ai o ki me ma ba ele pa se fi fa logo so e o la ya Yesu na fata wa fo manafa la to e presto se to e tam fa ya tule malo fa tai o lo wingo le si nga la ko le lo ka mu kai foi mai mo kwa se ki ka mu insinia e foi la sau no ya ko ba ele insinia fa kai ka ita ko foi mai ele ka mu ka fa kai ka ya po fa mali inga fa sili la so lo vere tai la vale sunga le msina le wa fa mam na me foi le tu la ngali e pi o le ua o mamlama tutulanga le fa tai la vala sunga le misina le fa mamlama fo le fo ua a tonu fo yo e ta o tele vanga le ua sa mua o li si va ta o le sa mua le sunga le misina me le ono fa so tulanga le seno le tangata misina le fa nga venga fa tala ele fa pe ngalise le bo aftai lo tala me to fale le sunga le mission fa soma ele fa pe ngalise inga engal do fa kas o ia ka fuinga fangale le mission la ko bia bonila ele fa pe al fuale mo ia ole ngal benga ale tua ya la ole foi tausi mai foi ele tua la tua e mga bia foi le lima tangata le kalesia so swani ngal benga fatala ka funga mo se kupe so swani foi ile onanga ia le ngal benga fatala ele fa pe ngole au pinga fa tai le sunga le missionario le wa tala mai le to fama le fa to tanga lo le va ngale ia to no foi ia to le se
isi taimi o la tala e le tua sa vanua ia wa fo le kalesia le tua la tu te whanongolongo fo i le vahenga le te le lava le o ngata ua fo ia te au le fiafini ia whaasoa mai le i le uso au au ia le li anga le tua ia ua pele mau teli wa le fia ngai male man ngalwenga tonu le whaingofi so anya tua le nganga o le tua ia pele wha mana le tua ia le tua aftai mo tali tai la sunga fa ngai ya mashala pensa ngo ko batia ko inga fa lenga me we ngai ko ngolo kalesi amai o wale ngai ta u al missionary o tanga tai na o avele le iwa tau sanga mo talung tau nu talale a so le makai me o la fali o li fa kai o to ino nu eren kamaki o le wingo tala it's a challenge for all of us o le lu i tau mo tatou malava Samoa ia leli o le ngaluenga fa missionary e mo tangata uma it's a commission e le fai e ise filfilinga stangata o le wingo la tala o le ia ka ko foi fe aqua ai kama voi e lo ele a ngai ko ngaluenga le tu ka fa le nga mea voi ule sa o ama fakila awana falong tao na se se no fo e sa no fo ustai ko moni lava e si lava inga le ma luo man tua ia ele i tua fo ile sunga ile missionary fa mo mtato pokala ile mai mo fa fonga mai so tato wa tunu fa pe ai kalesia le lawo manino le fiafi o tātou ia tau na tutu malosi mo le ngaluenga fa missionary ia leli le sa ta ua fo ia le sunga ia ko vati i mapur kalame o tona o le si lava inga fo le lo tātou sosani mo le ngaluenga fa missionary tu sa pele ini se awina atu a fa pe o le tātou te anga le leia tu ia i la tau o folo la tau ola mo le ngaluenga fa missionary tasila le va inga o le kalesia le e o missionary o i latou ia o nisi foʻi o sui o le tatou ekalesia e uiga na o le faamoemoe foʻi le fiafi ia faapea foi o faafoga mai auauna a le atua ma ekalesia e fia ia o le tatou galuega lenā e lē na o le auina atu a faapea o iai se faamoemoe maualuga i le ekalesia e lagona le langona lea i le langolangoina o nai missionary ia e mawhai ona whai tātou ngaluenga le ala i le whesosoani atu tūtau se leini e whesosoani ia e a watu lawa e le tua le mea e whapenao na ianga le leia i nai missionary a whaapea e iai se team missionary le a awina mo le ngaluenga wha missionary ia mea au ngā whaingampi ia e whaafatai atu nea fiafi ia lau sunga ko wati so ia nea no muli lau sunga ia o no le te ua toi wha le tonu mo tātou laina ia wā foi ni no whaanga mo li pō si o tātou atu no whapea foi tātou peisi Samoa ia ma se foi whaafonga mai o Samoa e fia i so se tafo neke lope malengang whalot mori atu le whaafatai lau sunga whenenga Mike ia ma se foi le sunga whenenga ia na nai mo le tātou whaasoa fo le vanga le fiafi ia e le ngona lava le whatau waa ma loto mo lalo ia e tusai foi ma le tātou whaasoa i ma le tātou whituwha e tusai ma le anga le lei ma le lofa o le tua ia Samoa ai ma le whaina maafuta ma le nei proklami ia o le tangi lava ia le nei foi au au na whatau waa ia ma le nei foi ngaluenga e tusai foi ma au na le tua ia ole i ai ni tangata i e ola mo le atua ia ma tangata e awina atu mo le atua e le ngata e ola mo le atua a ia awina atu foi mo le atua e lua lava vaenga o le ola mo le atua ma le awina atu mo le atua so o lo tele mana no ai nei tangata e lo maua le whaamanu yanga le ate i tātou o le tātou oli oli tātou ola mamalu o le atua
ma le fia i le atua. Le o tātou manuia ma tātou ai ni, ai talo fai nei uso, e le i maua la vase avanoa, e whaalongo ai le suafa o Yesu. E nei lātou o ese mai ele polonga le poliuli, o ese mai ele polonga le angasala, ai talo fai, o tātou le whaia le tātou tiute, o tātou whātua na i le tātou tō whinga mai le tua, o le awina atu o tangata e awe le tala le ne, whamai tala le tasi missionary, o se mea i nā le fair. It's so unfair that we hear God's name every day, and yet there's someone outside there never get that chance to hear the voice of God or to hear about the name of God. Whamai tala Petero, whamai o loo ono sai pea o ia, se ia o tangata uma i le salamo, to te le tātou a pe o tuaiana tāru si tianga, o tau o tuaiana fio mai Yesu, so mai mala o soel ne fiafi, o whaatuai mai Yesu, ona, o lai ono sai, se ia o le avanoa, e salamo ai tangata uma le laulangi. E o le avanoa i tangata nei, e salamo ai malatou, fai filifilinga ai le atua, o te manatu, o i nālo, o le a fio mai Yesu, ia, ma ve esi atu ia nei laulangi tua, i esi a mai le laulangi fou, tātou te ola, i le mamanu o le atua, ia, o wha amaro si au, ia mo le tātou au kerisiano, e tino keriso, ia, wha whenta tātou wha au ngaruenga, o lau ta talo, o lau fo ai, wha atasi ai ma le awina atu, o le a wha pēna ano tātou, o si tai ai, e whaia le alofa fua mai o le atua. A wanta tō whaia ne mea uma Samoa, ona ua alofa mai le atua. A wane o tātou whaia, ona se manatu se vi inga, a wane tātou whaia se manatu se me maua mai. A ia tātou whaia, ina ua tātou mautinoa, ua alofa mai o ia ia te tātou, i le tātou whaatamala, i le tātou whaatala le, ma le tātou whaale tonu, a o ia ua atoa toa ia i tātou ia. O te talo sa mo ne fiafi, ma le ase upu a whaale tonu ai o tam whai atu ni whatau waa po ni tau le lea, ia, te talo atu, wha mangalo mal ni au auna, e poto al tau tai pe upo le ale atunu, ia e hata mi whaale tonu i fo i le tūlanga pe a, e te mi manatu le tangata u lo tala whengai, ia e o le tala whengai upu matara, ia, o le ase upu o le tau tamali i o le longo malia fo fa fonga ma mai mo ma sila mai ya Samoa fa mangalo mai e fa pena na lo fa mai le tua e fa pena na ver ni fa so fa tauva ya ver sa fa so e fa pena na toi fa fang mai ya ile ngalo nga fa mission ile ngata o Samoa a Samoa ni sila Samoa Australia ma Samoa i Amerika ma le atu no lo ya mo le tolo fa anga i lo sunga fa fenenga ma se lo e kale sia i nai New Zealand ale ngata fo i le nga wenga i Samoa le sunga director ya Rando alauni ma le missionary ya Mariana a pe fo fa tamaya o sifono na i Samoa fa lo new ele ngata fo le fa ngalo nesa e kale sia le United Christian Church le sunga fenenga ya Bismarck ma fa to ya lani fa tale talo ma ta poi mai o lo manuia la volto missionary ia tatalo te foi ia fo fonga foi sta to kale sia na Samoa e le ngata foi le na ia ainga ia fa Sicilia ia au missionary so se tafa lo langi fa lo longo ma tatalo ile au le to ia to la uso lo longo le field ia ma to fai to le faiva o le koleni ina o missionary mai Pacifica ia ma awina tu inai lo meo lo to nga lue au walta to nga lue nga fa missionary ia o se tala tu le neva nga fiafi lo sunga fa fengenga ia fa mangalo mai foi ne pe se upu le to mari do fa fonga ia maltato proclame ia le sofo Yesu fa afta mo le atu le fa afta tele la sunga ile missionary ko vati ia fa pe fo ile sunga fa fengenga ia nai mo tato lau fo le fiafi a wa tato proclame Samoa For Mission o le Samoa mo le ngalwenga fa missionary ia o le tau au auna missionary i sunga ia ko vati stau mafuta mai i le tato motu tonga whaaftai tele mo lo taimi whaavanoina o mātou talu ia whaamanuia tele le tua fua i le mālosi tino sili le mawhauwhau ma le anganga
ia aua le whaawino tiute ma whaiva o loo whenga iai ia ma le wala aua le tua wala wina ai lau sunga o le tolo misionare ma le nufo alu ia whaamanuia tele le tua Samoa o le tātou poka lame na le fiafi pe iona tā ua e le au na le tua o lau tatalu o lau fawai ma le awina atu ia o le tātou ngā luenga lea tātou te mana o mia o le tātou ngā lue whatasi ai ia wha iwa i maswhamtalanga le fiafi manu ia tele whai ngā mālo longo leipo ia o lau tō auna lei au nātu mo oi wha te fwele sunga i whawhengai ngai nai sunga le misionari a kovati tātou tui whlai fwele lava yaso mo mo le lofa maleanga leo le tua a ia manuia tele whai unga whai o leva yaso soifua ma ia manuia ia soifua ia kovati tātou tui whlai le lofa le li tai. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul
the gospel, I'll die and be forgotten. As long as you get the glory, I will preach the gospel, I'll die and be forgotten. As long as you get the glory, oh, I will preach the gospel, I'll die and be forgotten. As long as you get the glory, yeah, yeah. And I will preach the gospel, I'll die and be forgotten. As long as you get the glory, Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory. Till every soul is one, Jesus, you're worthy, oh, of every tribe and tongue. It's all for your glory. Till every soul is one. See the harvest. The harvest is ready. We have to go. We won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. No, we're not ashamed of the gospel. One more time. And the harvest is ready. We have to go. We won't stop till the whole world knows power in your blood to save every soul. No, we're not ashamed of the gospel. Talofalava, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi alo sua la ulu. Le fo matamua sa longa i fo fanga i ampalauri. Ia ile tausanga e tasi le lua afe su fitu. Malese lua afe su valu. Ia sa yeisa no malanga tua i sa la elu. Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nawa no le lei. Ia tonu fo. Lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia po no le atua. Ia ele se taimi po e talo fo ile atua mo se taimi. Ia le mi le lea. Lua afe lua lima lo fa pena na ia fa moe moe. Le tatu malanga. Ia fa te fia malanga mai lo ainga. Ia se noa. O te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le monga olive. Ia lo ia pe fetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo. Ile la lorangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on ao le monga olive e fa fia ngai ma le malu fo ilea. Samoa
e fia I loa tiri nei lava mea matango fia na whaia le atua na tutupu mai o le atutupu foi. Ia, loa noa le leile tātou te malanga atu ai. Ia, Israelu, awane ingalo ia te oe whamnianga le atua, ia o lo tātia I o tālima, ia o tā ua lavalo ia I fuafuanga whafsotai, purenga le tātou Global Kingdom TV, ia mapuki e loso o wanoa, awane ingalo o se fia nga telefo ilo nei tangata, o nei le tasi se saito lo whapena, o na tala no matus pa ia o tausanga umalawa e aloi malanga, lo whailoa mai e le au la tau o le whapena, archaeologist, o na maua le vaenga ma le vaenga, o le mea na fia ile nganga, ma mi sia I nupa ia, Samoa, ta pena le lua afe lua lima, o ina te lo polo toe tūl maunga olive, ia e fio mai lo mai Yesu, o sanga, ia lo whangia le tua, whamanuia fuafuanga ma plan, mai le nei taimi se ia o atu le wha moe moe, ona o Yesu, God bless you. Five time. Hello, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚛, Pulavinaca, and Shalom. My name is 𝗚𝗚𝚘𝗚𝗚𝗚𝗚, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, Shalom, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚢𝚑, wa paanga tato Global TV so se tolera lang. Ia ole o sia Paulo Pautoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga Israel. Ia e se tau so ole atua, ia o se mesa famani na ia ole te la mea le lei uma ai o se o le mango filua ingale na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia dia ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia e awalo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai ngale tu nganga luenga ai o lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta wa yo lo so te o le tua fa yo lo totalo le tua ai mana ia fo o te soli fo I au le tua sa semalanga lo ia te te ne mo finish fa mo dang ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Keriso amen. 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚢𝚑 and Shalom. My name is 𝗚𝗚𝚙𝚢𝚅 Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023, and both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life.
So if you want to have a fresh encounter, even with the word, when you read the word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Whatalo whaatu pa ia malu Samoa. Ia olo wingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa manoa o te malanga atua i Israelu. Ia o se na whaatu puina lava le fia ma le ori. Ona tali tonu ese fole whaitau le fio ngā le atua. Ia ese fole wa inga ina wahalu ma wa aima tu lau ele. Ia tele lava ni lui tau na o mai. Ia ai pei lava o le na o wa ai le vai tafe o Yoritana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 5 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengainga peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le ia wanoa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia lo wawa noa le lei lea. Lea ua saunia le Global Kingdom TV. Ia le awa noa. Ia e whai malanga atuai. O no le swafo Yesu. Amen. Talo falava. O lo wingoa o e seta wa apsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei awa noa ua o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i ate oe. Pe a whai o ia te oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafio te fia whaasoa ia te oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu. I lo wo atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le i tioa a moli mau le a fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, i le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le swafo Yesu, amene, ma amene.